Ala amat taribatado namanya pasu-pasu mulai siyan na marujuk mo ni aman namyon sa ato palartikyon alulor damang majotu amat na bartua di bata alalung dia lolo kamu tu amat taribata. So kani dia amat taraja ng inata soribada na maniroy ulaw namyo dot akka hula-hula nakakatulang nami alu-alu damang matu amat taraja nak so kani tu inata soribada. Ala torodo kuota kami aka keluarga namin naksokoniak ka na marhopar balok do sa luna alu-alu dang majo tusi tuan na torop mau lihat di madio permusin nami ya Pak Gari ope sokon na nyala batak siya jur mula-mula siya jur mula topa. Ay ko don nay mo to ni ko tanay pa matukod ng mula-mula las parong matukod ng sumpay. Nami gabi Pak Gabi nang ulan na matortorami di hay na bardongan tubu naksukoni terlumabili hasuhuton baik damang maju abang kotak na hopartusi jadi tuhamu aka paniara dengan tubuh akan gini dari so wah dan
agar kau dihami raja ni burungna. Ima dapat tuduhon lagu sari madua hula-hula nami dia pala partik ya no. Raja nami raja mulun. Mau lebih tu dia disopaduhum nami madado pur raja. Ada doha tadi na tua ramat kau dengar dari puli di semua orang. Dan ada di gudang ni Yuli apa akar silas ni roha. Mau lebih raja nami di tanah nomor sopa. 10 jari-jari untuk nasi masuk nami las parane raja jadi kita akaboru asa roha ita marsomba tu raja di ulo data asa mangradi ita jadi sonido dia mau pertarias nama lo dia lapar pertikina roma ham itu tu raja di boru ni ulo nami kalau marsomba tu ada pada raja pai damang ma kodang sopai.
terpesatami song dalan nami marsoba turajay adang dohatan ina tua-tua naman dog udang dang pola si pujion otik dang pola si hataw molo peraja nami tutang marsoba nabuhi terpesatami hami rajan pamurumuna adang dohatan ina tua-tua naman dog asa si titi matang sopa burung nailas ni rumah utus sadia raja nami dalan nami marsoba tu dapat nirajay amatan wata matong namanggohi pasu-pasuna Jangan taima turajay. Mauliate madihamu sa kami dere namin nagsumay dere ng idere namin. Nung matumas tayo so hamu rohanami kami nasa hula-hulang malo kulang mga. Dinarohan mo itong masopa-sopa kami. Kaya kamu itong pagbuha-buha tangan namin. Kasa so na natutuyo madohonaw ko. Iutulak kalit di ibig-ibig. Rohaw masopa kami. Kaya kamu madong-adong Ato, asa so may dumadoro ko ako matong na marhato doon na marubian. Os matukan ulo-ulo mo na madalo sa kapaburo namin. Kaya dapat wata man yung musikap ni na mga liya.
Di Tuhan mulai tema nang diulot tadi sederio luluan na sarima dua dia musuh kami marga siringo-ringo digoko dohon jujur muna nunga disok kami raja ni dongan sawita muna sok sokone manang raja ni hobar balok terlumudi mah diserut panggul kuriata ima dilawan persor matuan ni hal amak tapun berduli iya hulaun sarima dua jadi sokone mah sidon nami tuhamu saluhut na keluarga besar marga siringo-ringo terlumudi mah di paparan ni amat tanah sarima dua oksotik sidon nami ade mungkin kapoda ada orang di ngoluna ngamudah di jalan hamu alaya kepala noriko dan gabe si ngotong muna dia mah nadenggan nadujan yang matau om managabe si korsorong muna teh mulut madok teh urangan itu jadi pelajaran dia manadenggan nanulen tua-tua ni bedorang di ngoluna om managabe si motor dialek kesulah unoto odo tol mah narik kok marna toras dalam marningot pratik kalimahunya teh taringot di ulau di sedarion malodo na tua-tua na orang di uluna nunga dipersiapkan untuk ulau di mana di nala sorma tua teh dan tiga doma kodik tenar rabu teh nare kami sih mak katai rohami hampir renau bikin OPM ate tidak pola sudah pak kamu na tulus sedarion pola sada nama si pangidong nami siap kami dengan na tua-tua ni na tua-tua ada orang di uluna pakai hamu masa daun ni rohai asa tanda ulau nadenggan ada orang di tua-tua nanti oma pesan nami terlalu bima di halak lai manang amat tasuk tua marbun mulu kami siap kami dengan nina tua-tua nonton dulu waktu kami deh pabai namun nadengkan mernatorasi ate ala kebetulan kamu manoaing nama rumah tangga dope anak pun itu di julung nate jada kesasau tingate mengulu dope ala inakta nama kabelu nate suka mulai masuk hukum dulu tangis-tangis ate nadengkan nasa dengan nama natorasi ikut tabamuna apalagi murinat tabelu kurang kode pikir ada dengan nomor tukar pikir bene atena iya ingat kamu mai rupiah mu mata si marbu mabada dengan teh nangala ida si marbu nonala lu je hok dinan note ala na si mata kena mau si mata pikiran pos doro hanami sekami na tua-tua asada untuk holong umami di tengah-tengah di luar kata teh asata rida kabur jual ni tua-tua sone makenang oi hukum memburu seburu saragi maju hiu ade unak pola catani sola meben dia nasadekan nasadeling orang mengo tingo unang ingot na dingkan di luar tangsi belum boleh ketemu mutus na dingkan deh martua mah ala inang sahak mau satu na sorma tua deh kongkong masih de paparami jadi sone mah siap kami no berbalok ujungan naik atau pernahnya pai mau siya tinang roham nagtutuan ihutan nami inaksoni ng hoparpalo inaksoni siya kuya doon siya inakamis doon rabo tinang masisari-sari at kita mang rohamu masisari ebek apet tong rohami
Dosa hutamu na buwan niya usuto. Nanay marsopa tuhamu ama namin. Naksoni kuwak ka kamulang uriya. Nanay mga Gade ba? di soni niya ang permusin namin. Ay naman sabihan mga dosa hutan namin. Naksoni na kuya namin. Do uriya din lang ka. Naksoni o parbaro namin. Kahit kau mayo, orga nga na o partusin. Tuhamu nagkuha-kuha yung namin, naksongoni nagkuha-kuha hopar balok, naksongoni manang siya kuria, nang sa pumuan pinaraboro kami. Tuksongoni piyamang, kaya namin, sopa namin, madong orate tuhamu di hari dia muna, tulas marohamu, asongoni nagkuha-kuha madong pa sa titik mana tinoba, otang orang berparahuna, otik susariya piyamang. Sopa namin tuhamu, Amat tadi batang mana anggo kipas-pasu na. Pagpapasal pagpapasal tuang. Jadi kalahoran majak kami dengan sauda dong berbalok di program mana berbahan dengan sauda muna dok raga yang berbalok kado huria. Di batu bahan muda bedo buat piu. Doju nomor saudara siap kami dengan sauda muna. Dia boleh aku kamu tu dulu tabotang metong jempadan nama maktua kamu tu dulu tabotang metong boleh piu. Maksud siap kami muna ni dengan sauda muna. Asa pakko na nomor satu yang nomor rubiet. Oras patok kami nama cado nga sa uta muna. Ganda matong diha muna patu paho. Buti kami una dito nga sa uta ng dua tujuan namin naman deh. Jadi mau lihat mati yang empat dinami. Kami dokter nami bayan mati na umul tilo waktu kesehatan. Masih tilo lihat padung mah. Kesehatan nih.
kami sirai nunga tapak kami jalan sisaudura dohami tulang muna saluhuna laos sebuah kami do parbue pir asa jupak songonai do kondisi dua-dua pir mapoki bahul-bahul matong pacolongan pir mator dita tujulur nyareun luju-luju mah dihita nang aka pangomoan suak songoni menamar ludu asa meni sita patua perlinggoman di kena mokmok amata de batama silot tua horas mahita saluhuna di parorot laos mangihu manguse taringot tunalahu pasahaton aka ulos sapetua mahami tuko paran ni bere nami na sarima dua dia palatikion si anak tuboru pahok pusaha tu nomor doa tubuh sahat rodi pahopuna godangna 10 lepar mah laho sepasahaton nami jadi si 10 lepar tersono mah nauku surat to kami alai buluarong ko benon nau denga sanon boy masih par hosor kami jadi di amuang kidul nami nami bangus nabi tu bolu jadi kami ben tulang muda sirai natong do tami nalahu ben ada tuamu bebere nami somon ulos naboy terpatahani kurangna 10 lepar mah jadi 5 dongai galakon ni beranamion 2 bawa tu baru sudah mai kris sadabet sadamai tu pahok pusia anak sadama persagoman tu pahok pusia guru itu
Tuhan dapotan mual na tiyo. Taringot to ulos sa petuan ako pasatami. Asa jumpak songon ay nakon ni si Tuwe-Tuwe. Si Didi masya pahunong lays ni rumah. Tas songon ino pinado ko itar pasatami. Amat tani batama na manggohi pasu-pasu. Madudutulan. Tuwi si padya itong nami nga tao pang niduli namin si Rai para. Yamu ka beberan abi. Balas marohamu. Kanjaloy. Si Titi mena si Opa. Lumes di rumah. Tuk sawani penaboy tapasa namin tulang muna siyan mereka sirai. Nas marohamu baca kodina. Tinangorohamu mabuan perkuipir kami nama lutu dari itu batok ya pertama dorong dan saya pilih batok kodinani dipujian ni sama marujuan jala but saya di pasar kamu terus serba terus dagang tak seorang rabu dan yang mulai pulang asal dia pulang nyari seorang pulang para ni amang namion. Para sa unay natuto madoro pa sa bago bato mga harto na bato na rin yan. Os mahay madal sa unay espiritu ni Rogus na pinasaan may pulang. Kung tali madama. Magkawin pasu-pasu. Jadi ope. Negro mahay pulang. Inayin marso pa doon. Mono tungkol tayo sa puli ba tulak pa sa pusara si Masin na yung marso paro ba mo. Marohan ito lang eh. Kung natutulo ako, kung nangayin ako din na tulang, kaya itibugal ho. Nangayin kulang na, kaya na sinari. Nangayin, ba na sinari? Yung maruhan lang eh, mas marang tulang natin. Gabi. Yang pag-usin namin. Gabi man gabi. Anong kamahin manok pa, tulang namin, napitutulong, tulang namin sa lahat. Kaya daman manok, tulang na upag-usin.
tururang ado ka sa hulihan niya mo se. So dia mo se. Ija ngaris. Dua madu suat-suat nyo na. Por so. Dua madu ni nambul. Adang no pernah sudah pautan? Muluan noni pasaran, adang manganin na. Jadi antar soni mah tuna somal na taulaw dilang buntaon. Nuk siduk kita nomor si panganon, adang no di batu babonan nga suguton. Manang meja, jalo tumpat di jolo jaguan ate. Ngido tu siji Anto manik. Buat jo abang kumdo pulpen. Jokot tu si marbun idok kondongan nak. Holat tu Anto manik. Labang nguli na mo mo Anto. Dihamuna pamulan ni nabi negro maraja di hula-hula nami ima singa tua nami roh singa tua ni anak kon nami roh tulang na robot nami nang kapariban nami alani baik damang maapano munong munday iya
lahu berek kami anong no dihalang ulo ni raja ni amang guru nami ima rudang sejagaron marhiti apang sopa suin sorang soro tadi dia matutu siya raja ni duhut-duhut asa doang ay matutuson atang nabatuhan na mandok asa emeni sabbatua min na parlinggo mandidak pinamamok di batalo sulirat tua horas mahitatong sa luhut na di parwaro jalan di batu pahamu doh berek kami ima siya jabi-jabi asa mata kamabarigin marura ng jabi-jabi horas matong kanibarigin tirto di matubugi pa na punta jalan las di kamu doh tong sisila asa makila matong siya na daw madyo manasa junok di ima terlumobi di binong pardiamang buru namyon alatakas doh mo doh hangin iya apala beri nami adong dope akan asomar-somar ang dia perhita katang yang nami tujulan nerion asin terhadap mana pun akasiro kami terdinati jalan las di kamu nado tutu ima silujuang asal lomak main silujuang beraksyon tabu-tabuan manang tudi yang mengalak tapi nak pernah mangurun saya luhut nama tondera waktu tuan jalan las mangiut di kamu nado tutu ima sian opu-opu asa praktikin na boleh dipaltu lomak gulung dopopu saya simaruan yang mata di bata dang sahut mengiundang akasahalan dauku langsung ni matudu jalan di harro namin ang kangani hubok kami do emen namar ludu do boras sigir matodi asa dabo song ni do na tuay asa emen nami emen isita batua panlinggo man ni kinamamok di batado sila tua horas mentong vida saluta jalan subok kami do boras sigir ribur boras sakti asa sakti madigin sakti matugo matong talungo bini panok parniamang buru namyon asa pagtatapat na baringin marurak man ng jabi-jabi oras matungkol dibandingin pirto di matugo tupan do puta gula jari jadi lesong ni raja nami pasatay mga partikin di hamuna gula-gula nami rajay sinalahi marga siya dari dihutyak ka na tulang muna silua di tangan kami marhite boras pir atong dibandokan di nama Tuhan atong asa pirmen na pok dibaul-baul batong pasalongan pir batong terdimbo na sa luna pinopar ni pangguro na bilujo-lujo man ang daka kasama asa si Gigi masih kumpang kulang utang pangarawna boras pir na sasadaya mangguro tuwad day batamat tong panggoki paso-pasuna o makata namin sila dahil na rosya buwan na basogit ala na nung at tubo namin ang lumukutang kami diuton sa ngapon hula kami dito na sila makatahon boras pir nang asa dito nga itong abagas muna atahon ma so ini masa yang nyari dalam boleh kita yang melapkan di seluruh ima maritehon nenong parjulo di alat bata ima lain sentuhan di bagas ni kita siloron nabi untuk itu sabar ma itu wabenon ay molorohatay ng danggobe alay ima bata doon lapas aton sa lukna jadi soal lima si buat-buat ni namin akin soal hatan ni waras pir sudah naik matutu firma poki bau-bau ma pacalongan firma tu di mana julu-julu ma anak pengomongan matutu soal hatan ni waras pir ni si longon ni atur ni batua sedikit mana ikopa orang nasi di rumah untuk otik sosadia pe nabi non nami sekuat kan ngomong ke pas-pasuna soalnya mah atas kami sen galing gitu Jang si Tanggoranggu dalam kami martangiang tomata na martua di bata tarsong rumah pergalan na ya tekas doh butuh kami ima pinopar ini amang guru namion na guru namion anak na dua Rizwana Asida Doru Tolu 5 masih kaigotan 5 sada maanon tupahopus yan anak sada manon tarsagong may tupahopus yan anak dala parsagong manatong tupahopus ya puro oh ya itu sada manon ima apalah haha ang ini amang buru namyon oh ya itu sada
asa pita-pita nami tangyang nami tomata na martua ibata di pudao di pudian ni Pulau Ton dung sa tarunan non amang burto nabdudumon ko yung napasatokin ni asa pahiti dito pita nami tangyang nami ito na martua ibata idok na tua-tua asa hutan di martahan ma mardapak kod hutan di martubi asa mamaso-maso mamata na martua ibata dapat mo masurukan ibadan las mongani doho surukan ibadan asa takas di botoho pere na burjo om mahabat katulang mo om maparhitian dalala mangopa ang kapariban mi turun do kapariban mo unang mabiro ate asa taruli las rohani na buruto ang na mangiut asa dapat haltuan mi marhiti sa hantu na sorma tua jadi las sonong pehata na ba kita namin tangan namin tomata na martuaribata ang giya tujulan narion kalau umum akan uli na rin mahiti ang kaparpuan itanya na kanamahulong garo ato tarlungobi siya naman tanamag tuloy bata diyan muna pala namin may magudan man ako partosi alai tulang boleh juho baru apa juho pun raja di pamorok kan raja di borok tu juho raja di pamorok upasa majo pertikir perjol raja di pamorok silain rotu sana selang nak minum dulu muna apa coba kamu lagi ibu gua dulu udah bangun di rumah sakit orang kan kesana saya itu di muna saya juga ada sebuah dan bermain ale di gugu di rohana di korok alana dari kami senasal kurobe kemoterapi jadi dulu tu solinam anak kolena oke mana saja jadi inong dulu tumpe nama saya sesono dihita apakah tasaluhna tahol soni rohata tuata itu na margugo manggugo dihita diak tasaluh dingunit dingulita so sampai paruna mino las paruna mino yung kapakora pa ng damamon tu yan ang pasapakinan sa itong matuata mamaso-maso sa luhod na ita songsolin ang aka layan namin taliban namin sa luhod na oras mga diita sa luhod na